mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki. Tuje mu makuru yacu umugoroba wo kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa kane 2025. Tuje kuganira ku ngingo zitandukanye zirebana n'amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi ashamikiyeho. Ndi Sentama, sindi jyenyine, kandi mfite n'umutumirwa wacu muramumenyereye. Sentama, amahoro. Amahoro Mushakamba. Umeze neza? Turaho, ariko uyu munsi abantu bitwa abahaka bansuye. Nabonye bakuzonze kuri WhatsApp. Banzonze pe. Abantu babonye ubutumwa budasanzwe wabohereje musanzwe mugerana ntibamenye ko wahakinzwe, reka tubibabwire. Tubibabwire rwose, banzonze n'ubu ngubu. Nuko ushaka uburyo uhangana nabo. Nta kundi. Nabonye Amerika yamaze kuhigika Ububiligi n'Abanyaburayi muri Kongo. Mushakamba, muri Kongo Ababiligi, Abanyaburayi bagiye kujya barya utuvungukira. Ububiligi rwose bagiye kurya utuvungukira twa Amerika. Ni utuvungukira. Birigaragaza, ni nayo mpamvu ubona yaje mu karere yirukanka. Mu kanya turi buze kubireba, ariko mbere ya byose, mbere yuko tubyinjiraho, hari ukuntu tuba dufite inkuru tutashize mu ngingo. Muri Eswatini, muri aniveriseri y'imyaka 57 y'umwami Muswati, yego, perezida cyangwa wahoze ari perezida Joseph Kabila yakiriwe nka perezida wa Kongo rwose. Tshisekedi umenya batamuzi. Ega Tshisekedi ko atagiye. Uriya ntiyatumiwe, nyine uwo bazi n'uwo batumiye. Tshisekedi ntabwo bamuzi. Ntabwo bamuzi pe. Noneho babikukuye Musati ngo welcome President, Excellence President of Republic of Congo, Republic Democratic of Congo, Joseph Kabila. Abantu bose bati karabaye. Cyangwa bamukubise kudeta. Ejo nazemo nabivugisha kudeta batangiye kumerera n'aba basirikare bamwe. Birumvikana. Reka twigire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bariho duhera. Tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamaze gusinya agahenge. Ubuse turakita agahenge n'imbanziriza ya raporo ya gahunda y'amahoro. Bo barakita ngo ni principles of peace. Ni amahame yo kugarura amahoro. Ni amahame bazagenderaho, ni ingingo bazagenderaho mu kugarura amahoro. Ariko babyise. Nabonye buri wese abijyana n'uruhande ahengamiyeho. Yego. Bamwe ngo u Rwanda rwakubiswa hababaza, abandi ngo Kongo, kandi nabonye aya mahame ntawe arobanura. Aya mahame ntawe arobanura. Ikigaragara ugiye kureba ibyo buri wese yavuze, bose birajya guhura, uretse ko buri umwe agenda ashyiramo umwihariko. Habayeho ku mpande zose, haba abakiriye kuriya gusinya, hariya barabita ngo ni host. Host ni ukuvuga ni nk'umuntu wagucumbikiye uri mu gikorwa runaka. Hariya host ni Amerika. Host ni na Amerika, yari ihagarariwe n'uriya sekreteri wa leta ni arya yitwa nde, ni Rubio. Noneho wasangaga ari Kayikwamba, ari Nduhungirehe, buri wese ashimira Amerika uburyo yakoze kugira ngo bagere kuri iriya ntambwe, bagashimira kandi n'abandi bafitemo uruhare, ugasanga Katare
bakavuga SADC na East African Community n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bose barabavuga bakabashimira bagashimira buri wese wabigizemo uruhare bakavuga ko iriya ari intambwe y'ingenzi. Ikindi bagarukaho Mushakamba muri make ikindi bagarukaho babigarukaho ko biriya bizafasha mu rwego rwo kwishyira hamwe kw'aka karere, kwishyira hamwe nka kuriya bakora nk'imiryango imwe bahuriyeho nk'uko tuvuga EAC, nk'uko tuvuga SADC, noneho bigafasha no mu iterambere. Ndetse Minisitiri Nduhungirehe we yateye intambwe avuga ko ari amahame basinye yo kubungabunga amahoro, kugarura amahoro, ngo ari moteri. Yego, ni moteri, ni imbarutso y'iterambere, ni imbarutso izafasha mu guhuza impinduka mu bijyanye n'ubukungu, haba ku bihugu byombi bya Congo ndetse no kuri Afurika nzima, ndetse no kubikorera bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umvise ko Amerika ibatsitsaho cyane, ngo ifite abacuruzi beza. ko icyo nabonyemo hariya Amerika ntabwo ikoresha ukuboko kumwe, ikoresha amaboko menshi. Yego, harimo ukuboko kwa politiki, harimo n'ukuboko k'ubukungu, cyane cyane bizinesi, aho ubona abari imbere ari icyo bita hariya private sector, private investors b'Abanyamerika, kuvuga ko bazaza gushora imari mu karere. Aho rero niho Umubirigi atsukira amarira. hariya Umubirigi asigara atoragura ubuvumbukira nka kwa kundi urya umukati noneho tuvunguka, Umubirigi rero agasigara atoragura twa tundi twaguye hasi. Tugiye kubona Nyamutunzi na wa mugabo wundi muri Bibiliya bajya kutuvungukira undi akagira. Mushakamba ni uko abantu benshi usanga burya abemera Bibiliya ugiye kureba wasanga ari bake ku isi, abatayumva ari bo benshi, hari n'abavuga ko bayumva batanayizi. Yego, ariko nta kintu kibaho ku isi utasangamo urugero rwacyo. Hariya rero harimo Nyamutunzi, harimo na niba ari umukene, wari umukene, niba yego wasabaga ngo yitoragurire utuvumbukira twahungukiye munsi y'ameza aho bariye. Rero bigiye kuboneka rwose, tubyita ni application, ni application nziza yari iriya somo ryo muri Bibiliya cyane rwose. Ikindi usanga ubona ko buri wese yagiye ahamya ko igihugu ahagarariye kiyemeje, ndetse gifite uko kwiyemeza kugira ngo iriya nzira igere ku mahoro arambye. Nduhungirehe we, Minisitiri Nduhungirehe, hari icyo yongeyeho asoza, asorezaho avuga ati iyi nzira ntabwo ifite shortcuts, nta nzira z'ubusamo zirimo kugira ngo tugere ku mahoro, nta n'inzira ndende zihari. Yego, igihari ni inzira ikomeye kandi tugomba kunyuramo byanze bikunze, noneho tukagera ku byo twiyemeje, kandi intego yacu twese ni amahoro. Tugomba kubinyuramo, byaba bigoye, byaba bimeze bite, kugira ngo tugere ku mahoro. Niko yashoje avuga. Yego, nta nzira y'ubusamo irimo, nta nzira ndende irimo, ibyo nimubitekereze. Tugomba kubinyuramo uko bigoye, uko bimeze kose, kugeza tugeze ku mahoro. birumvikana. Noneho asoza avuga ko u Rwanda rwiyemeje kujya muri uwo mucyo, mbese rufite ubwo kwiyemeza, ko kwitanga, rwitangiye kugira ngo ruzakomeza kwitangira kugira ngo ayo mahoro agerweho, amahoro yo mu karere, amahoro
hagati ya Congo n'u Rwanda ndetse amahoro ashobora kugeza ku bukungu, iterambere ry'ubukungu atari ku bihugu byombi ahubwo ngo ari kuri Afurika nzima. ngira ngo twakumva cyangwa twakurikira noneho ibyo basinye nyirizina Amerika yateguye, tutitaye ku byo buri wese yavuze, kuko buri wese avuga yikururira kandi avugira igihugu cye. Yego. Ariko bose bagiye bafite inyandiko y'ibyo bagomba gusinya, babisomye, ndetse n'ibyo batangaje bashingiye kuri izo nyandiko bahawe z'ibyo bari businye uyu munsi, basinye cyangwa ibikubiye mu masezerano y'imbanziriza. Yego. Ni ibihe urabifite imbere yawe? Yego, ndabifite hafi rwose imbere yanjye. Watubwira? Reka nze mbinyuremo uko byakabaye. Yego. Nabonye ko Amerika yatangiye ishima ibihugu byombi, ariko ukurikije ukuntu byatangiye n'uburyo ibihugu byiyakiriye, yego, ubona ko harimo igitsure cy'Amerika kandi ku mpande zose. Reka twumve n'amagambo atari menshi, kuko ni ijambo ryavuzwe na Emusi rifite umunota umwe n'amasegonda 19 gutyo 18. Emusi yagize ati umunyamabanga wa leta Rubio arashyira umukono nk'uhagarariye igihugu cyemeza amasezerano y'ibanze hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na guverinoma y'u Rwanda. Aya masezerano y'ubufatanye arimo kwemera ku mugaragaro ubwigenge n'ubusugire bw'ibihugu byombi, gukemura ibibazo by'umutekano, guteza imbere ubukungu bw'akarere binyuze mu mikoranire, gufasha abahunze gusubira iwabo mu mutekano, gushyigikira ibikorwa bya MONUSCO no gutegura amasezerano y'amahoro arambuye. Ni ibyemezo bikomeye kandi bifite agaciro kuri buri ruhande. Kuba urebye ako gace maze kuvuga niyo masezerano, ibindi nyine agomba kubyongeraho, reka wenda ndetse n'ugasubiramo. Yego. Aya masezerano ni amasezerano y'ubufatanye arimo kwemera ku mugaragaro ubwigenge n'ubusugire bw'ibihugu byombi, urumva no kubahana, ntawe ugomba kongera kurasa ku wundi no gutera undi. Yego. Ubwo babandi barasa mu Rwanda bararekera. Gukemura ibibazo by'umutekano, guteza imbere ubukungu bw'akarere binyuze mu mikoranire, yego, gufasha abahunze gusubira iwabo mu mutekano, za mpunzi 23 irwanira, yego, n'izindi aho zahungiye hose, gushyigikira ibikorwa bya MONUSCO, yego, no gutegura amasezerano y'amahoro arambuye. yego. Mu ijambo rya Emusi rero yakomeje avuga ati kuba umunyamabanga Rubio ahari nk'umutangabuhamya ni ikimenyetso cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihaye agaciro gakomeye iki kibazo no kugishakira umuti urambye kugira ngo abaturage b'ibihugu byombi bagire amahoro n'iterambere. Dutegereje gukomeza gukorana n'impande zombi, cyangwa tuzakomeza gukorana n'impande zombi kugira ngo tunoze ubufatanye dusanganwe kandi dushake ibisubizo byungura bose. Yego. N'ibyo ngibyo ntabwo ari ingingo nyinshi. Aha mpafite ibibazo mushaka. Aha mpafite ibibazo kuko iyo ubyitegereje ni amagambo aremereye. Gendagira ngo gende nkubaza kimwe ntabwo biza kurenga nka 3-4. Twihuta noneho usubize kuri buri kimwe. Wenda nyuma yaho turaza kureba buriya ibingibi bya amasezerano yasinywe na Qatar burya ntibigiramo uruhare, ifite icyo yabivuzeho. Yego, nabyo turaza kubireba, ariko tubanze dusobanukirwe neza. Iyo bavuze kubungabunga umutekano, uwo mutekano uzabungabunga ute? Uzabungabunga ute? Kuko kenshi twagiye tubona, ndaguha nk'urugero rufatika
nawe warabikurikiranye kandi byinshi warabitangaje. Twagiye tubona inshuro nyinshi amasasu aturuka mu ruhande rwa Kongo. Yego, n'uyu munsi yaragiye kuza nuko yahuye n'intare za Sarambwe. Noneho amasasu agaturuka mu ruhande rwa Kongo akagwa mu Rwanda. Kandi atari ibintu bikozwe yenda burya ibikorwa hari ukuntu ibintu bikorwa bavuga ngo biba byagambiriwe. Igikorwa burya kiba kitagambiriwe n'igikorwa kigambiriwe. Yego, ukuntu byagiye biba rero ubona ari igikorwa kiba cyagambiriwe. Kukigambira ni ukuvuga ngo igikorwa cyagambiriwe uba wagitekerejeho ugashyira ku munzani ingaruka zacyo, ukaba ufite n'intego ushaka kugeraho mu gukora cya gikorwa, ukaba warebye ibyiza by'izo ntego, ibyiza by'iyo ntego n'ibibi by'iyo ntego, noneho hasigaye ugafata icyemezo iki gikorwa ndagikoze. Yenda wasanga kuri wowe harimo imbogamizi ukavuga uti iki gikorwa ndakiretse. Ariko noneho byagiye bikorwa ukabona amasasu aturutse ku ruhande rwa Kongo si rimwe si kabiri, hari n'aho bafataga n'abaturage b'u Rwanda bakabashimuta. Ibyo twarabibonye, bakabashimuta bakabajyana muri Kongo. Hari abamaraga n'iminsi isigaye babamaranye igihe bakabarekura. Ngira ngo n'ejo nubwo byabaye muri Kongo mo imbere hari abantu bashimuse barabajyana, bari bavugaga nyine bashaka kurasa mu Rwanda, barabajyana. Biheruka ejo, ntabwo umunsi nakurikiranye bumenye, ariko barimo basaba amafaranga. Yego, ni bimwe bita kidnapping. Yego, urumva rero ntabwo babikoraga muri Kongo gusa, ahubwo no mu Rwanda bageraga gutyo ugasanga ko ibihugu bihana imbibi burya abaturage haba hari urujya n'uruza bambuka. Hari abambuka mu nzira zizwi zemewe, hari abambuka mu nzira zitemewe, bibaho ibihugu bituranye. Ariko noneho ukabona bashimuse abantu barabajyanye. Nta muturage wa Kongo twigeze tubona washimuswe ajyanwa mu Rwanda. Nta masasu twigeze tubona yavuye mu Rwanda yambuka umupaka arasa muri Kongo. Ibyo byabaye, ariko inshuro nyinshi twabibonye. Ntitwende gusubira inyuma ngo tuvuge ngo igihe iki n'iki igihe iki n'iki, ariko byabayeho mushakamba. Yego, rero ndagira ngo ibintu bimpurize ubwire ngo umutekano noneho uzarindwa ute ushingiye kuri aya mahame yasinywe. Umutekano uraza kurindwa ute? hakenewe ko burya iyo uzarebe abagabo, sinzi hari ikintu cyajyaga kiba mu giturage kera, wenda n'iki kibaho mu Rwanda, ariko ugiye Kongo wabibona. Hari igihe nk'umuntu yarwaraga bakamuheka mu ngobyi. Yego, ingobyi igira imijisho. Ni ukuvuga hagomba imbere babiri n'inyuma babiri. Iyo havagamo uvunisha abandi baravunikaga koko. Noneho biriya bintu ntabwo bizaba nka bya bindi byo guheka umuntu ingobyi, aho umwe yabaga ari umunebwe akavunisha abandi. Urabibona ute? Icyo kwizera kirimo ni uko biri kugendana cyangwa biri kugikuza inyuma y'ibiganiro bya M23 na Kinshasa. Yego, kuko ibibazo bya M23 na Kinshasa nibiramuka bikemutse, ikibazo cy'umutekano ku mbibi zose z'u Rwanda na Kongo kizaba gikemutse. Nibidakemuka twitega iki? Kubera ko ikibazo cya M23 na Kongo ntikizakemuka FDLR igihari. Sindi urucantege. Yego, ariko kidakemutse twakwitega iki? Nikidakemuka ibi byose ni impfabusa. Byose byaba impfabusa. Byose bizaba impfabusa. Yego, kuko n'ubundi ibyo bibazo bizagumaho. FDLR izaguma isigasiwe, ikomeza igaye ibitero ku Rwanda ifashijwe na Kongo n'ingabo za Kongo. Urumva nyine ibi biganiro n'ibindi byose bizaba byarabaye impfabusa. Tuzavuga tuzaririmba indirimbo mwaruhiye iki? None kuri uriya muntu ushobora kuvunisha abandi wamubwira iki? Uyu munsi ubaye umugira inama wamubwira iki? Byaba bibabaje kuba yaba ari kwitabira ibintu atazakomeza, agatuma abantu bata umwanya b'abagabo kandi batabuze icyo bari bafite byinshi byo gukora.
yego uyu munsi bakaba barimo gukora ibintu byo guta umwanya, azi neza ko ari uguta umwanya, ko ari gutuma abantu bata umwanya kandi bari gushora imbaraga zabo gusa kubera igitsure cya Amerika. yego Amerika urabizi, iyo igusabye ibintu ntubikore inaguteza kudeta. Dushobora kuzabona barira bazira gukinisha abantu b'abagabo. Muri ya mvugo y'ubu ngubu iguteza ingaro. Ubundi kizagora Kongo tutagiye no muri byinshi, yego ni ugukeza abami babiri. Gukeza abami babiri ubwo uravuga nde nande? Gukeza umwami wa gakondo basanganwe w'umubirigi wanabahaye ubwenegihugu, hamwe n'undi mwami witwa mushyashya witwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None rero urabivuze, kumukeza ntabwo bizoroha, kandi twahoze tuvuga ko kubana nawe bizaba bimeze nko kubana n'intare yakomeretse. Arasaba guhitamo umwe, ahitemo Amerika agendane nayo, cyangwa se agumane n'Ububirigi yibera umubirigi, ihangana rikomeze, basangira amapiza ubundi biryamire, basangira amapiza ubundi barere FDLR. Yego Mushakamba, ikindi kibazo nibaza biriya ni ibiganiro by'ibihugu bibiri, gufasha MONUSCO bizamo bifitiye akahe kamaro ishyirwa mu bikorwa ry'ariya masezerano? MONUSCO ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo byitwa ngo ni ibindi bihugu ngo ni isi yose, ariko MONUSCO ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mu butumwa bwa MONUSCO niyo itangamo amafaranga menshi, cyangwa mu bufasha buhabwa ONU. Usanga inkunga ya Amerika ifite nka 80% cyangwa 70%. Ibyo rero bigatuma ONU muri rusange, umuryango w'abibumbye, uba ukuboko kwa Amerika kwihisha. Niyo mpamvu ibintu byose nta gihe na kimwe Amerika izajya inyuma izitandukanya n'umwanzuro wa ONU, cyangwa se umwanzuro w'andi mashami ya ONU, usibye ahantu hamwe byabayeho. Igihe bashaka gufatira ibihano ONU ishinja Israel gukora jenoside muri Gaza, icyo gihe niho Amerika yemeye yegamira Israel muri ONU, iremera ibaopoza n'ibihugu byose byo muri ONU, ariko n'ubundi byarangiye imyanzuro yose yafatiwe muri ONU nta n'umwe ushyizwe mu bikorwa. Kubera iki? Kubera ko Amerika nta n'umwe ushyigikiye. Byose Amerika egare, nituvuga ONU nituvuga Amerika ubwo tuzaba tukishe, kuko nta ONU itari Amerika ibaho, cyane ko n'icyicaro gikuru cyayo kiri muri Amerika. Aha rero basinye ni byiza, reka dusenge bizubahirizwe, ariko kubera ko byose byateguriwe muri Katari birajyana na Katari, reka turebe ubutumwa bwa Katari ubundi twikomereze, kuko ibyo kuvugaho ni byinshi. Nibyo tukuri Mushakamba, reka turebe ubutumwa bwa Katari. Ariya masezerano yasinywe yashimishije Katari cyane. Ho gato mbere y'uko ukomeza, yego, mu myumvire yanjye no mu busesenguzi bwanjye nge mbona Katari ari ukuboko kwa Amerika kwa kabiri. Biragaragara. Kuko ibintu bikorerwa Katari bikubahirizwa Washington DC. Ibya Washington DC byaba nanone bigasorezwa muri Katari. Burya na Katari nubwo ari hariya hirya muri Aziya, hari ijisho rya Amerika rimwe riba rimwe cyane. Amerika buriya nabonye imeze nk'uko waba ufite amaso mu irugu, niyo waba ureba hirya abantu bagira ngo ntubabona, ariko kubera ufite amaso mu irugu ukababona. Rero Katari rero yagize iki? Qatar welcomes the signing of the Declaration of Principles between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. Qatar yashimishijwe nuko habayeho gusinya iriya mbanziriza y'amasezerano y'amahoro hagati ya
ya Congo n'u Rwanda. The state of Qatar welcomes the signing of the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of Congo and the government of the Republic of Rwanda in Washington, D.C. Qatar yashimishijwe n'uko habayeho gusinya ariya mahame mbanziriza amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na leta ya Repubulika y'u Rwanda aho byabereye i Washington DC hariya muri Amerika. Shakamba wenda tubanze hari umwarimu wajyaga atwigisha atubwira ngo ashyizemo akantu ngo kitwa kabanza umenye. Abantu bajya bakurikirana bakumva Washington DC ntibamenye icyo ari cyo, ubundi ni District of Columbia. Noneho bigakomeza biti the agreement which emphasizes mutual respect for the sovereignty of both nations and a firm commitment to the resolving disputes through peaceful and negotiated means is seen by Qatar as a positive and important step toward fostering stability and peace in the region. Ngo ubwumvikane, amasezerano y'ubwumvikane yitsaga cyane cyane ku bwubahane hagati y'ibihugu byombi bicishijwe mu nzira y'amahoro ndetse iganiriweho n'uburyo buganiriweho. Ubu buryo rero bukaba bubonwa na Qatar nk'uburyo bwiza buboneye kandi inama ishimishije iganisha gushakisha umutuzo n'amahoro mu karere ibyo bihugu u Rwanda na Congo biherereyemo. Qatar commends the constructive engagement and the commitment to dialogue and diplomacy, which reflect a genuine desire to de-escalate tensions and advance the interests of the peoples of both countries and the wider region. Aha bivuze ngo ndebe aho nari ahangaha Qatar twatuvuze ko Qatar irashimira kandi kwiyemeza kubaka ndetse no kuba biyemeje kunyura mu nzira y'ibiganiro na diplomasi, ikaba ariyo igaragaza ubushake bwo kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ndetse no guteza imbere inyungu z'abaturage b'ibihugu byombi ndetse n'iz'akarere kose ibihugu biherereyemo. Qatar values the diplomatic efforts undertaken by the United States, which are part of the broader international community's initiatives aimed at resolving the conflict and promoting security and stability in the Great Lakes region. Ahangaha rero Qatar irasa n'ishimira Amerika. Irashimira Amerika ku bw'imbaraga za diplomasi yakoresheje. Izi mbaraga za diplomasi zikaba ari zimwe mu zagize uruhare rugari mpuzamahanga
ihuriweho n'ibihugu byinshi mu rwego rwo gushyiraho uburyo bugambiriye gukemura ikibazo ndetse no guteza imbere umutekano n'umutuzo mu karere k'ibiyaga bigari. Bakomeza bati these efforts are in line with the progress achieved at the joint summit of the East African Community EAC and the Southern African Development Community SADC held in Dar es Salaam, Tanzania on February 8, 2025, as well as the trilateral meeting between the leaders of the Democratic Republic of Congo, the Republic of Rwanda, and the State of Qatar, held in Doha on March 18, 2025. Ahangaha Qatar iravuga ko ibyakozwe uyu munsi biri mu mujyo umwe n'inama zagiye ziba ndetse n'ibyagiye bigerwaho mu nama zitandukanye, zaba inama zihuriweho n'umuryango wa SADC na EAC, zaba inama yabereye muri Tanzania tariki 8 z'ukwa kabiri 2025, ndetse yaba n'inama y'inyabutatu irimo kubera mu Doha muri Qatar, aho ihuza uruhande rwa Congo, urw'u Rwanda, ndetse bagahuzwa n'ubwami bwa Qatar muri Doha, byabaye ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2025. Aravuga ko izi nama zose zagiye ziba ziri mu mujyo umwe, ziganisha ku kintu kimwe, zigambiriye ikintu kimwe. Ku musozo rero bati the Ministry of Foreign Affairs reaffirms Qatar's support to all joint efforts and initiatives aimed at promoting peace. Iyi nyandiko Mushakamba ishimira biriya byakozwe uyu munsi, isohoka muri Qatar, yasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yego. Niyo mpamvu ahangaha bavuga bati Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irongera kwemeza ko Qatar, igihugu cya Qatar, kiyemeje gushyigikira inzira ihuriweho guhuza imbaraga mu rwego rwo gukemura ibibazo hagamijwe kugera ku bikorwa. It also reiterates the state's consistent position advocating for the resolution of the conflicts through dialogue and peaceful means, and its commitment to upholding the principles of international law foundations that are essential to strengthening stability, enforcing international peace and security. The Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irongera kwemeza ko leta ya Qatar itazahwema guhagarara neza mu mwanya wayo w'ubuvugizi kugira ngo habeho gukemura ibibazo binyuze mu biganiro ndetse n'inzira n'uburyo bw'amahoro n'uburyo bukoresha amahoro, ndetse no kwitanga mu gukomeza aya mahame ashingiye ku mategeko mpuzamahanga, kuko niyo y'ingenzi mu gukomeza umutuzo no gukomeza amahoro mpuzamahanga ndetse n'umutekano.
ngibyo nibyo Katare yavuze ivuga kuriya gusinya mbanziriza ibiganiro yasinyiwe muri Amerika mushakamba. Aha ngaha rero ibi ngibi nibyo biza biraza ari igihamya cy'ikintu wari umaze kuvuga. Mbona Katare ari ukuboko kwa Amerika cyane, kubera icyo atari Ububiligi bwabikoze kandi utabura aha ngaha muri aka gace bwaranahabaye kuva amateka n'amateka, ariko bikaba bitakozwe n'Ububiligi bigakorwa na Katare. nakubwiye kenshi twagiye n'abadukurikira buri munsi barabyibuka. N'ikindi iyo Ububiligi genda abona butishimiye ibi bintu niko nabibona, iyo buza kuba bwishimiye ibi bintu ahubwo ndabona na politiki yabwo iri hasi. Ububiligi buri guhekenya amenyo, niba ari abantu bababaye ni Ababiligi. Ndabona na politiki yabwo iri hasi. Impamvu ni iyihe mushakamba? Impamvu ni uko burya muri politiki habaho kurenzaho. Buriya bwakabaye wenda bwasohoye n'itangazo bukavuga buti iyi ntambwe bateye turayishimiye. Ni ibintu bikorwa Ububiligi bw'ibuhejwe. Ahubwo noneho rero aho kugira ngo bwandike nk'inyandiko nk'iyi ya Katare ndabwishimira intambwe yatewe, bugiye kohereza umuntu ugiye kuza kurunguruka. Urabibona ute? Ikiriho ni kimwe ku Bubiligi, bumenye ko hari umugani uvuga ngo akaruta kandi karakamira. Yego. Turabizi ko mu biganiro bya Rwanda impamvu byagiye biba imfabusa ni ukubera ko Ububiligi bwabwira ati mwisinya, mu byange, mu barushye, mu batesha umutwe, nabo bakabyemera. Ariko haje umugabo udakinishwa, ukeneye gucuruza kandi akaba akeneye ko akabona amahoro ataboneka u Rwanda rutarimo, agakorana na buri wese. Noneho aravuga, avuze Umubiligi araceceka. Yumvaga uwo mugabo atazakomeza. Umugabo arakomeje. Twagiye tubivuga ko muri Katari nubwo hari intumwa z'u Rwanda, hari intumwa za M23, ubundi ikintu cya mbere Umubiligi yari yarabujije Kinshasa no kuganira na M23. Yego. Bageze muri Katari, uribuka ko kwanga kuganira na M23 byabujije umuhuro wari kubaho wa hagati ya Perezida Kagame na Tshisekedi. Yego. Ariko muri Katari barambwiye ngo baramutegetse ngo ngwino, aragenda. Yego. Ahura na Perezida Paul Kagame mu Rwanda. Yego. Barangije ati urasabwa kohereza intumwa zawe zikaza zigahura n'iza M23 mufitanye ibibazo. Yego. Bajyayo bakora ibiganiro. Bamaze kubikora barabategeka sohora itangazo wowe ubwawe. Nako babahaye forma, babahaye inyandiko, barangije bati yandiko uyishyireho rogo yawe, ikirango cyawe, unasinye na M23 ibigenze gutyo. Impapuro zirasohoka, amatangazo arasohoka ahuriweho. Birangiye bati muze, cyagiye bajyaga muri Amerika, muri Katari ari M23 na M23, nanone hajyagayo M23, nako hajyagayo u Rwanda na Kongo. Yego. Bakaganira nabo. Ariko nubwo byabaga byitwa ko ari Katari, inyuma habaga hari nako ku meza habaga hari na Amerika. Yego. Ari naho ibi byose byanogerejwe, noneho bigashyirwaho cyangwa bigahabwa umugisha n'uriya ntumwa ya Trump. Yaje ikigera kuri tele igasanga koko ari byo. Yego. Irangije irababwira ati muze. Ubonye ko twavuga ngo imyanzuro yasohotse ikurikiranye, habanje gusohoka imyanzuro
ya M23 na Kinshasa. None Kinshasa nayo yahise isohorana isinyana amasezerano n'u Rwanda. Yego. Kandi n'amasezerano atumvikana mu 23 ndetse na FDLR zakundaga kwibandwaho cyane mu biganiro byagiye bibanza cyane by'umwihariko bya Angola. Yego. Aha rero ukabona ko ibintu birateguye biri ku murongo neza, ahubwo umubiri yaje mu biyaga bigari gushaka ko ashaka uburyo ashukisha beshyeshya utuntu ngo arebe ko ijambo ye ryakomeza kwakirwa neza Kinshasa. No Burundi ho nukuza Burundi kuzi Burundi no muri ni Kampala nukugira byitwe ko yaje mu karere, ariko ubundi aje Kinshasa. Shaka rero umubirigi uko mubona nakukubwiye nakubwiye ishusho mubonamo. Ikindi nakongeraho ameze iyo babaga nko mu giturage hakiba urwagwa. Yego. Babaga bavunuye urwagwa. Agiye kurya imbetezi. Ameze ni nka wa muntu ujya kuvumba. Akajya kuvumba ahantu afite ipfunwe. Akagenda atazi ko bari bumuhe, bari bumuvumbe. Uko niko umubiri byameze rwose. Hari ikintu uvuze wenda twagira icyo tuvugaho gito. Wari uvuze ku matangazo yasohotse akurikiranye rya AFCM 23 uvuga n'ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basohoye itangazo rifite amagambo amwe. Icyaritandukanije ni ibirango. Yego. Aho irya AFCM 23 hagiye ikirango cya AFCM 23. Irya leta ya Kinshasa hagiye ikirango nyine dusanzwe tuzi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iryo tangazo ryasohotse mu byo bavugagamo ndasubiramo byose, ariko ikingi harimo icyo kuvuga ngo birinde imvugo zimeze zityo. Yego. Imvugo zimeze zityo. Imvugo z'urwango. Imvugo z'urwango. Amacakubiri ndetse n'izi twakita ko zitukana. Zimwe zisebanya, bamwe basebya abandi. Zisebanya, zivuga abandi nabi, zihembera urwango. Ubona ko bamwe bitaga abandi abaterabwoba. Abaterabwoba ba kokiye vide. Ibiki ibintu byinshi. Ba Pantin. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Urumva rero kiriya kintu nihajyaho ikintu cy'ubwubahane mushakamba bakubahana, impande zombi zikubahana. N'ubu hakajyaho n'ikintu cyo kuvugisha ukuri. Ukagira gucira bugufi undi utigomwe na burya ntabwo ushobora guhuza n'uwo murimo mujya muri mu mishyikirano. Cyane rwose. Bisaba uruhande rumwe rwigomwe n'urundi rugira icyo rwigomwa. Niba umwe ateye intambwe imwe undi agira iyo atera, baze kugira aho bahurira. Naho umwe natera intambwe asanga mugenzi we, undi agatera intambwe asubira inyuma, avuga ngo jamais takeje sere. Ntibibaho, kirazira mu gihe nzaba ndi kanaka. Ubwo rero ubundi iyo ni politiki y'Ababiligi. Ntabwo mbicarana n'uyu muntu. Aho rero ntaho byageza akarere, ntaho byageza igihugu, nta nubwo byubaka birasenya. Hari umuntu uherutse gushyira hanze inyandiko ngo Umubirigi ngo babazwa n'uko ngo u Rwanda rudakora ibyo rwigishijwe n'umukoroni witwa Umubirigi, ngo rukora ibyarwo. Ruko ari umwarimu mubi. Reka dukomeze gushakamba. Impamvu Umubirigi ni umwarimu mubi. Umwarimu mubi kandi n'ibyo naho bigaragarira ko iby'umwarimu mwiza burya bigaragarira mu musaruro. Yego. Ishingiye ku musaruro yagejeje kubo yigishije. Mubi ntawamwigira cyane pe. Ndakubwira nti hari umugabo wigeze kutuyobora.
naramukunze cyane, yatubwiye ati buriya hari ijambo abagande bajya babwirana, abagande ariko ati nk'iyo ugeze nk'i Kampala uramusuhuza mwaramutse cyangwa se muraho, iyo basuhuzanya wasuze utya, ngo ijambo akurikizaho arakubwira ngo ebifu na biriwa, bisobanuye ngo ibyunguka birihe, w'icyo ashyize imbere ni bizinesi cyane. noneho rero umubirigi uza kukwigisha bizinesi yo gupima amazuru na bizinesi yo kubara inka umuntu atunze ngo abone uwo ari bumwite uwo ari we, ririya ntawamwigiraho rwose cyane, ntawamwigiraho. niyo mpamvu ubona hari abadakora cyangwa se no kubica n'uruhande, niyo mpamvu ubona u Rwanda rudakora ibyo rusaba, ibyo batekereza buze n'ababirigi. tukiri ku mubirigi rero nkundire, yego tuhite tureba ku by'umubirigi avuga cyangwa ibimuzanye. yego, mu by'ukuri urumva ko azanwe n'ibintu byiza. uwo ni umwe uje kurunguruka cyangwa ni umubirigi muri rusange? umwe uje kurunguruka. mu mvugo ye urumva azanwe n'ibintu byiza, yego, ariko kugira azabishyire mu bikorwa biragoye. kuko mu bimuzanye, yego, uyu mubirigi aragaragaza ko hari ibintu by'ingenzi bimuzanye. yego, mu bimuzanye rero aravuga ko ububirigi bwifuza ibi bikurikira mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo w'ububirigi ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego, ni ibintu bigera muri 6. yego, cya mbere ni ugukemura ikibazo cy'impunzi no gufasha gusubira mu byabo, impunzi gusubira mu byabo ku bushake, mu mutekano n'icyubahiro, igihe ibihe bizaba bibibereye cyangwa igihe umutekano uzaba ubonetse. shakamba izo ni za mpuhwe za biheye cyane, kuko hari umuntu wahoze abivuga ati nta n'ikindi uyu munsi tumaze imyaka 90 ingahe mu mahema. umubirigi nibwo yibutse, arongeye ati habeho guhagarika burundu umutwe wa FDLR no kureka gufatanya n'ingabo za FARDC, ubwo FDLR na FARDC n'uyu mutwe, kandi indi mitwe cyangwa se indi mitwe yitwaje intwaro. yego, ubwo nyine arasaba Kongo kureka gufatanya na FDLR no gutsinsura no guhagarika burundu kureka gufatanya na FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. none we ko ataraviwari kare, ahubwo se ko atarareka gufasha FDLR mu ibanga. ataraviwari kare ya ndege yari ije gukora iki? oya, n'abafasha n'ubwonko bwa FDLR buri mu Bubirigi nabanza bufata bufunge. bari abajenosideri n'abandi bakoresha imvugo z'urwango bari hariya, bya bigarasha byose abifata bifunge. ukomeje ati kurwanya amagambo n'ibikorwa by'urwango bigamije gutoteza amoko amwe harimo n'abaturage b'abatutsi. ndabyibuka Ubufaransa bujya kugaruka guhuza n'u Rwanda, kugirana umubano n'u Rwanda bugarura, hatangiye umugabo witwa Sarkozy. hari ikintu yavuze cyankomanze ku mutima. yavuze ati abambanjirije baririye ku meza, yabivuga mu gifaransa ko bariye ntibadebarasa. debarasa ni ukwandurura, ni ukuvuga bya bindi waririyeho, gutunganya aho waririye, bari n'ibyahamenetse ukahanagura hagasigara hakeye ubona hariyo. aravuga ati abambanjirije baririye ku meza ntibadebarasa, ubu jyewe nje kudebarasa. umubirigi azabanza debarase cyane rwose, azabanza debarase, yandurure, atunganye ibyo yangije, abishyire ku murongo, noneho
ahindure Mushakamba hari n'ikintu yakoze cya mugora yabibye urwango ariko buriya kururandura ntabwo byamworohera birahura n'ingingo bavuze ko bari kurwanya bashyigikiye ko harwanwa amagambo n'ibikorwa by'urwango bigamije gutoteza amoko amwe harimo n'abatutsi. bakoze iki rero kugira ngo ibyo bikorwe? Ntacyo bari gukora, nyine barabivuga mu nyandiko. Iyo uvuga ayo gihe nshobora kwita amareshamugeni. Ibi ni mu nyandiko ariko ntibabyubahiriza. Mu bikorwa hari mu bikorwa hari iki? Ahubwo uko navuze ari uko bonye bagiye muri Amerika. Reka bikomeye. Yongeye ati gushyira mu bikorwa uburyo bwuzuye bwo guhagarika bwo gutanga intwaro, gushyira intwaro hasi, gusubiza mu buzima busanzwe no kongera kwinjiza mu muryango abarwanyi b'imitwe yose yitwaje intwaro. None intwaro ko azizana si cyo kibazo se, akanafatanya nabo n'iyo mitwe n'abo barwanyi azizana, akamanuka i Bujumbura, akamanuka umubiri ugenda akajyana na Maniema. Oya, makuru ahari ni uko buriya u Rwanda ruhagarika umubano n'Ububirigi. U Rwanda rwari ruzi neza ko Ububirigi ari bwo bugenda, uriya mugabo Prévost niwe wirirwaga azenguruka ibihugu by'i Burayi agendana ibaruwa n'inyandiko yahawe, ubutumwa yahawe na Kisekedi bwo gusabira u Rwanda ibihano. Yameze nk'umukomisiyoneri. Ntutinye kubivuga niwe ahubwo. Twikomereze. Ntutinye kubivuga niwe. Ahubwo nuko yiyerurutse akavuga ngo azaba agaruwe n'ibyo, wabona umukomisiyoneri aje kwishyuza. Ntabwo byaba ari byo. Byaba ari byo, wasanga aje kwishyuza ati Amerika itazabyinjiramo bataranyishyura. Umukomisiyoneri wabona aje kwishyuza. Wasanga ari kuvuga ngo Amerika itazabyinjiramo bataranyishyura nkahembera ubwayo. Tingahomba. Iyindi ngingo yavuze ni ugusubiramo cyangwa se kuvugurura inzego z'ingabo za Kongo kugira ngo zifashe kuzuza inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu no kurengera abaturage. Aho inyuma hihishe iki? Ahangaha icyihishe nyine ni ukugaragaza n'ibihehe yambaye uruhu rw'intama. Ni ya yindi burya za bihehe ngo ziratandukanye. Ngo hari iyiniye mu kabonabona ari akabondo, hakaba ifite irya mahema, iryo ni iryinyo ngo rituma ihemuka. Yego. Hakaba ngo ifite iry'umugera rimira abageni, iry'impindu rimira impinja. Ni ibyivugo najyaga numva mu migani ya kera bavugaga ngo by'impyisi. Bikagira n'iry'umukaka rimira umukambwe, ngo n'iry'umusore n'iry'umusoto rimira umusore. Ko numva byose umubiri byujuje, byose arabifite. Agasoza rero k'iyindi ngingo ngo ni ukurwanya kudahana, guteza imbere ubutabera, kwimakaza ubutegetsi bugendera ku mategeko no kurengera no guteza imbere uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze. Ahuguye abacamanza bangahe se, cyangwa atanze buruse zingahe ku bajya kwiga amategeko? Ntabanza ategeke Mutamba ubwe aba ari we ubanza guhugurwa ahari, kuko ibyo akora birakabije. Ko ni ukuri. Ngira ngo Umubirigi nta bindi tumuvugaho. Yego, twikomereze, reka twakibuzaho bihagije. Tujye ku zindi ngingo. Ikimuzanye n'icyo yari asanganywe, n'icyo yari asanzwe akora. Twigire ku zindi ngingo. Twigire ku ngingo ya 23 yagize isubira inyuma. Iva hitwa Kibati. Kibati ntabwo ari Kibati iriya yo hafi ya Goma, ahubwo ni Kibati yo muri Walikare. Yego. Uzi ko ejo bundi Idoha byanze binyeganyeze, yagize icyayi noneho reka tukwereke. Yego. Reka tukwereke, ariko burya umunyafu hari icyo umara. Nge simbona ariko 23 kuva mu Kibati kubera iyo mpamvu. Yego. Kubera ibya Doha, kuko aho yasubiye inyuma icyo gihe
ahubwo irabona imbaraga zashyizwemo na leta ya Kinshasa ikabona bashobora kuyikubira hagati. Twibuke na twa dutero twa wazarendo za Kasheberi za hehe na hehe muri bino bice bya Masisi, kandi izi wazarendo uyu munsi ziri kurwana ntabwo ari za wazarendo, ni za FDLR. Ni FDLR, ni special forces za FDLR zahungiye muri Warikare, zamaze kuza zisanga izi wazarendo za PSRS n'izindi wazarendo zose kugira ngo bagaye ibitero bikomeye cyane kuri 23 bayambure Masisi zone. Reka tubishire mu kintu kimwe, ijambo rimwe, tubyite ni ingamba za gisirikare cyane. Ni ingamba, ni strategy za gisirikare, ariko zitari nka za zindi za Kinshasa, atari za reprise strategique za Kinshasa bakorera reprise strategique mu kindi gihugu. Urabyibuka igihe ingabo za yase zazaga guhagarara hagati, Colonel Maninzenze niwe wari uyoboye kiriya gice cya Kibumba, yarivugiye ati, yabivuze mu gifaransa ntabwo nzabyibagirwa, yaravuze ati s'il s'agirait de conquérir des terres, je serais même à Kisangani, parce qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de militaires pour me stopper. Muhora muvuga ko icyo gihe ari kiri M23, muhora muvuga ko M23 ifite inyota yo gufata ubutaka kwigarurira ahantu. Iyo biza kuba kwigarurira ahantu, ati n'ubu ngubu nakabaye ngeze nkazakisangani kuko nta basirikare mbona imbere yanjye bo kumugarika. Umwanya wari wo wose rero Kibati ishobora kongera igafatwa. Ntabwo turimo duca intege inzira y'amahoro, wenda abandi bubaka amahoro dushishikariza imirwano, ariko habaye aho kurwana Kibati gufatwa byaba nk'aka kanya akanyuzemo. Yego, ndabona amafoto ya wa mugabo ugomba kurya utuvungukira, aje kurunguruka, ndamubona yicaye ari kurungurukira i Kampala. Yagezeyo niho yabanje. Yego. Ariko niho rero umusaza azamuye. Nizere ko nawe yamwakirije. Umusaza uri hariya ntabwo ajya ari pfana, ababyina igikiga. Umusaza uri hariya ntabwo ari pfana mushaka. Uko rero niko bimeze nk'uko wari ubivuze, nibyo. Yego. Nta kindi byakozwe ku bwa strategy. Yego. Bemera gusubira inyuma, kandi ejo n'ejo bundi tuzabona impamvu yabyo. Yego. Kuko isubira inyuma rya 23 turarizi, n'umusaruro ukurikiraho turawuzi. Yego. Ahubwo usibye ibyo, imirwano yabonetse hafi ya za Nyabyondo. Hafi ya Nyabyondo ni ukuvuga n'ubundi niko kari agace, ariko ejo ni kare nahoze ndeba, usanga hari ahantu Burubi, ahitwa za Burubi, ibyo bice uba usa n'ubererekeye Warikare, ahubwo uri muri Masisi we usa n'ujya kugana za Pinga. Ibyo bice byo biranakenewe cyane ko 23 twavuga ngo Pinga yarayirengagije kandi iri mu mwanzi. Yego. Rero aho habaye imirwano, ariko hariya harwanaga b'abawazarendo ba Karayire. Nibyo nakubwiye, ubu ntitugomba kongera kubavuga nka wazarendo kuko ni FDLR. Special forces za FDLR zose zihishe muri bariya kugira ngo zigabe ibitero simusiga kuri 23. Ni ubundi buryo bushya. Yego. Bari gukoresha cyangwa se bakoresheje. Yego. Kugira barebe ko 23 bayigabaho ibitero bya gitera hamwe bifite imbaraga. Uretse aho ngaho rero ngira ngo nawe uvira hariyo indi mirwano.
ntoya na Bukombo ahubwo mbere yuko tujya Uvira. Yego. Bukombo abo kwa Jire Murumba CMC. Yego. CMC Bukombo 23 kwa kundi ubona ahantu hatekanye kigendera kimuri ingabo. Bari barahigabije 23 rero yagarutse kongera kubirukana. Ni Bukombo agace kitwa niba ari Gashavu niba ari ngwiki reka nze ndebe ko ni Gashavu ni Gashovu Kashavu cyangwa ni Gashovu ndabona banditse Kashavu ubwo wasanga ari Gashovu ariko babashije kubatsinda babigize n'ukwirukanka nta kindi arega abo Wazalendo ntabwo ari abarwana bari muri Rucuru ni bamwe basigaye hagati ntabwo ari abo bo muri Masisi rero nibo bafite imbaraga kubera ko barimo Special Forces za FDLR hari na support y'ababirigi birumvikana rero tugiye Uvira. Yego. Uvira hari intambara z'uburyo bubiri. Yego. Hari za FARDC na Wazalendo. Yego. Hakaba n'ibitero bya 23 muri Warungu. Yego. Muri Warungu hari ibice 23 yafashe. Yego. Byo muri Warungu ariko ibya intambara ya mbere kwavuze yo gusubiranamo. Yego. Ibintu FARDC iri gupfa na Wazalendo biri muri bibiri bitandukanye ariko byose bigahera ngo ku biryo byoherejwe yego bigomba guhabwa FARDC Wazalendo ikabifata yego ikabifata ikabitwara ikadetrona imodoka yego FARDC irarakara iti kubera ibyo mwakoze muve mu mujyi abandi barabyanga FARDC je abikubitanye nabo barimo mu generali sinzi uko yitwa mu Wazalendo ingirwa generali baramwica baramubonye yapfuye yego bamwisha abandi batituka mu Rwanda aho intambara iratangira yego itangira muri rajoro ryo ku itariki ya 23 rikira tariki ya 24 yego ku munsi wa kane ejo ku wa kane intambara irigwa icyo no ku wa gatanu irigwa icyo. Iyo mirwano rero ntabwo yagumye aho gusa. FARDC yahise ngo ikenera kujya gushyira ibirindiro hejuru nanone yahari Wazalendo ibona nta mutekano izaba ifite. Nanone irarwana ariko na Bitongi ni Ruvungi ni mu kibaya Ruvungi naho hari Wazalendo zivanye mu mujyi ziri kumwe n'abarundi ziza Ruvungi n'aba FARDC bake. Gahunda ari ukugira ngo bavuze ko niba abandi bavugaga ko nibatareka ngo batere bari bubara yego abo nabo rero ngo byaje kurangira basubiranyemo barakubita yego mwumva ko isubiranamo ryabaye isubiranamo ni gusubiranamo rero muri Kongo mu rurimi rw'Ingara aravuga ngo ni bango na bango bango na bango ni ukuvuga ngo nibo birwanira hagati yabo ni mubareke nibo birwanira hagati yabo rwose. Hamwe mu hantu 23 yafashe muri Warungu nahitwa Ngari hari muri sheferi ya Ngweshi. Ingweshi ni iwabo w'abashi aho niho yafashe ndetse urabizi ko yafashe na Kaziba. Yego nabo ni abashi yego hari abandi ariko ubundi nibo bari bariyo ku bwinshi. Ibyo bice 23 yarabifashe. Yego usibye ibyo bice mu mirwano y'uyu munsi hari ama operation 23 yakoze. Yego aho amwe mu ma operation 23 yakoze yishema abarundi bagera muri 17 kicamo umugenerali wa Wazalendo. Yego generali wa Wazalendo yitwa ngo generali Sukuma Ramazani. Yego hapfa abarundi 17 hapfa Wazalendo 24. Yego
na operasiyo M23 yagiye ikorera mu bice bya Nyafunzwe za Mushenyi na Cibanda muri teritwari ya Warungu. Kuri ya axe ya Kaziba rero intare za Sarambwe n'Amadubu bagose agasozi kitwa Nyangogo. Iyi Nyangongo rero zarayigose zigoteraho abarundi FARDC zari zihari zibonye zirirukanka kuko zisanzwe zizi imitego y'intare. FARDC na Wazalendo bariruka, abarundi basigara bazengurutswe, abo ngabo ngo nibatamanika amaboko barapfa. Hari ahandi hitwa Rubarika naho ngo hamaze kugwa mu maboko y'intare za Sarambwe. Ayo niyo makuru aturuka hepfo aho umva habayeho gufata Wazalendo zisubiranamo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. M23 iva Kibati ari iza kuramforusa cyakongera imbaraga mu bice byo muri Masisi. FDLR na Wazalendo bakomeje kwigiramo ibamba, ariko biriya birumvikana mushakamba urebye imiterere yaho. Ukuvuga iyo umanukiye Masisi ugafatanya Byondo, hari ibice byo muri Masisi uba usize ku ruhande bashobora kuguturuka no mu Rubavu bakaba bakugirira nabi, cyangwa na wundi wakomeje ajya Warikare bakaba bamukubira hagati. Biriya byo birumvikana, ngira ngo ni byo twavuze mu ijambo rimwe ngo ni ingamba za gisirikare n'ibyo. Yego, ariko twakomeza. Yego, iby'umubirigi ngira ngo twabivuze. Iby'umubirigi twabivuze ntabwo tubisubiramo, reka twikomereze. AFC M23 ishami rya gisirikare rya AFC M23 bari bameze nk'igihe cya Nehemiya bubaka inkike z'i Yerusalemu. Yego, bazisana. Akaboko kamwe kari gafashe umwiko, akandi gafashe inkota. Yego, nabo ngo hari ibikorwa by'iterambere batangiye gukora. Bimeze bite? Nibyo, batangiye kubaka umuhanda. Yego, bari kubaka umuhanda Sake bahereye Kasengesi. Yego, Sake kugera Masisi zone. Ubwo rero enda abatwumva tubibabwire neza. Ni ukuvuga Kasengesi ni hariya hafi ya Mugunga. Noneho ukamanuka ukagera mu Isake. Yego, ushobora kugenda nk'ibirometero wenda bigera nko mu 10 gutyo cyangwa birengaho gake. Ukava mu Isake ukazamuka Mushaki. Ukava Mushaki ukamanuka umuhanda wa Mushaki ugera i Matanda. Ubwo hari uduce ngenda nsimbukamo kugira ngo byihute. Birumvikana. Ukava i Matanda ukamanuka, ndimo ndibutsa abantu hajyaga habera imirwano ikomeye. Ukagera Kinduzi ukayisiga ibumoso, za Nyamirazo, Nyabibwe, Kanyamitsindo ukazisiga iburyo hakurya ya Rushoga. Ukamanuka ukagera ahitwa Nyakajanga. Nyakajanga habereye imirwano ikaze. Ubwo ukinjira muri Oso ukamanuka ibirometero bigera muri 4. Yego, ukikubita Ibihambwe. Bigeze Bihambwe rero ibumoso hari umuhanda ukomeza ujya mu Rubaya. Ugakomeza imbere ukamanuka ukagera i Nema. Hitwa ku Munezero. Uribuka ahantu twitaga mu Bufaransa? Yego, mu Bufaransa hagendana hajya no kwande kwa Nyesi. No kwa Nyesi. Yego, aho ngaho hasiga mu bumoso ukinjira Gisuma. Ukazamuka Bidegede. Ugahinguka hafi iruhande rwa Gatare. Gatare rero ushobora gukata ukanyura i Buguri, ushobora kunyura ahitwa za Gitsure gutyo ugahinguka Gasheberi. Ubwo wambutse imigezi yitwa za Cyangunga. Gasheberi ukamanuka Ikaringa Imutiri ibirometero 2 winjira muri Masisi territoire.
nuko hateye amezi 5 bagomba kuba baharangije. amezi 5 hari mu birometero biri hagati ya 80 na 90 aho ngaho. Birumvikana. nahoze mbona hari ibimashini bihinga biharura rwose ari ibintu byiza, ni ibintu bizoroshya ubuhahirane muri kariya gace ka Masisi n'umujyi wa Goma. Ndetse umuhanda ntabwo uzaba uca kure ya za Minova, Kiroce, Bweramana, ahandi hari hakomeye ngira ngo urabyibuka. Yego. Mm. ngira ngo iby'iyo nkuru yo birumvikana nta nubwo tuyitindaho kuko birivugira ibikorwa. Ntabwo tuyitindaho mushakamba. Hari ubutumwa nari nkoherereje ariko ndabubona ni ubutumwa bwa Donald Trump. Aravuga ati big news coming out of Africa. Ati inkuru nziza, inkuru ikomeye ivuye muri Afurika. Where I am involved in setting violent wars and conflicts. Hamaze gukemura ibibazo bijyanye n'intambara n'amakimbirane. I don't know why so many of these events have fallen to me and my administration. But they have, and we have done an unprecedented job in getting them settled or putting them in position for peace. Stay tuned. Ahangaha ameze nk'uwishimira umurimo avuga yakoze. Yego. Ko amaze gukemura ibibazo by'intambara, ibibazo by'amakimbirane, ibibazo by'imirwano muri Afurika. Ariko agatungurwa, ahangaha gutungurwa mushakamba. Abameze nk'uwikorera publicity. Avuga ati sinzi impamvu byaje bikarinda bihurirana n'ubutegetsi bwanjye. Ni nkaho yakwibajije ati kubera icyo abambanjirije batabirangije. Ntacyo bakoze. Ati twabikemuye rero. Twabikemuye ubundi mukomeze mudukurikire biracyaza. Kuvuga wenda afite izindi gahunda ziri imbere zo gukemura n'ibindi. Akazi karacyakomeje. Ariko ahangaha ababivuze mu kinyabupfura kubera iki byahuriranye n'ingoma yanjye. Ni ibisanzwe kwibasira Joe Biden. Uriya yashaka kubashingaho kubashinga agashinge. Harya buriya mu itegeko ryabo ntabwo yemerewe kwiyamamariza indi manda ikurikiriye. Nabonye batangiye kubireklama, ubwo mu itegeko nshinga ntibirimo, kereka biramutse bibayeho bwa mbere bushya cyabundi bushya. Aka kantu ntashobora gukuriraho kakamwamamaza. Abanyamerika nibamubitora bizakunda. N'ubundi ko bamutora. N'ubu hari abandi bari kumwigaragambyaho ngo amategeko yarakomeye. Muri Amerika rero ntibyoroshye. Ariko aravuga ati kubera icyo abambanjirije. Kubera icyo babindindirije niba bikemuye. Yego. Ngira ngo ni ibyo mushakamba. Yego ni ibyo twagana no ku musozo. Yego tugane ku musozo dushimire abakunzi bacu. Dushimire abakunzi bacu ariko bakomeze bakore subscribe. Abatarayikora bakande kuri like, bakande kuri share, ibiganiro byacu babisangize inshuti zabo, banatwandikiye muri comments. Yego. Wakoze cyane bwa Ntama. Ijoro rihire. Twese hamwe.
dushoje rero tubashimira abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki, turabashimira cyane kuba mwadukurikiye. Twaganiriye ku kuba Amerika yasinyishije u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amasezerano y'ubwubahane, tuganira ku kuba M23 yikuye mu gace ka Kibati, ni agace gaherereye muri Warikare, agace yari yarigaruriye yarashyizemo ibirindiro. Tugaragaza ko hari imirwano irimo ibera mu duce tumwe twa Masisi, ndetse tugaragaza imirwano irimo ibera muri Uvira no muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Tuganira ku kuba Minisitiri Prévost w'Ububiligi agiye kuza mu karere k'ibiyaga bigari, aho ngo azanywe n'ubuvugizi bwo kugira ngo FDLR isenywe, impunzi zicyurwe. Ibyo ngo akaba ari byo bimuzanye, akaba azasura igihugu cy'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Ikindi twaganiriyeho kuba AFC M23 yatangiye kubaka umuhanda uhuza agace ka Sake, hagati ya Sake na Goma, guhera Goma umanuka mu Isake ukomeza werekeza ahubatse ibiro bya teritware ya Masisi, ahazwi nko kuri Masisi zone. Turabashimiye rero, mugire umugoroba, mugire ijoro rihire. Nari Sentama, nakagaruka. Murakoze cyane.